Ti konrad ukular kum ne ban ya kata kejungan mi joki buat konrad. Dia nadu nyau tarik ume ar hajar arpo san. Ngadik bad ikun bad ilok jawahi. Ti uang hanaba unyarap yang aban penyokam. Namar ngalali pen snow sya uba nadu bangadu ya kakam junga sya po asam nadu ba kawan no kani ka lockdown ka covid tinggal kan yo syu bandek teng ya kakam junga sya asam tinggal la jenjar tengah bengkam ya kakam di puntau la ular ban penyo yang ai kakam di la airu ka phone number jong iwe i officer jong u ban pej habaya day batka kanina jing penbej ka kam ka jam na ka jonga ti haka spau tarik jong ubanai me ar hajar ar kusan jing sisa ngadon ko ke exam ka bangala yakun kadi ka embus LDE exam ti habaya day batka taken kila ayang ako phone number jong iwe officer kita di ba Alex mo ka ba ide mai ban penpej abaya di berkata kam ke jam ban penyo yang kata kam ke jam ting tinga haka khandai tarik ngalali submit ya kita ikut kisla jua badan kam dia dinang tu ngalaya phone ngalaya kontak bat i tei la don hi ba apply kam mangaru ngalapen tip cha i ken ba ngali apply kam habdik interview syata ti yong bekto to ngin sia kren ngin sia penbet ban penyo ip tang bangam juyo kita kam kat ke bai ila ba nga pentip siya iba nga apply kam hangta ti mentak ila le ya kendu biang yang bad konrad nga kemlit ya kendu syu menta bad konrad namar ba ila ayang ada ko phone number jung ta officer to ba uday mau to ban kit clear yang ngaro lo ngam sngo ngal asngubit yang ban lechate ila phone yu ta officer nga phone uang kumno men ha ubanay Oktober ni November ni kumtu ngadang phone te kundon basim hadin pada nang tu ngataray hibaya yo i hapo media kila yo i bangala keren ha media yo nga balay la katapor CM mo uken patembek ke kam ke jam na benta jonga mo kabakala don ko way ka kamba so jong uhi wala da congrats lupa ya nga wang hana ba congratulations bangala pendek kita ka kam ni hapo Captain Williamson Sangma University dia lalik ya kenduru bat ngasih timar khamat bari TVC dia ila ong hiru wanra kita kikot kisla badon kam dia ngila don gajing ya keren sutu hiru ba ladangan withdraw no ya ki scholarship baru khot kamut in ay yang ngata kam ka jam hite ngala menjur ngong to lada PI shwa yang ngata kam dengan sa withdraw no maladangan pat yo ay ka kam hakti pat kunungan withdraw te mentap dia ke bas musi kolong ba yo respon su nang te nalor kata ka scholarship ru ngakhem yo su mentala la jam live benai ngakhem yo su te piman sip pinwan di ya ni ka jing di jong pi ka towel mo hang ni kila kham ka scholarship jong aru na syate dengan tip beli ikan dengan ada phone syate sya caka puliru tiki om nangin sa pet tamba hadu mentak asmi nga klempat yo i barung ka pisa sya account jong ka banga de ban yo ti nata ka daw ka ba penlong yang ka long banga bansing hapan syong ni hayo ban kamay kat bala mo namar kamulong su ka babahaban bansyong hayin kadai ikhun la don te in bam da ka te kadai na habala kadi kata ki to kang to ku boleh sibun mo kang ya ka jing ya thu ka jong pi mo to don bak la di mo to kang to